الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi masing-masing pengajian na to hadoon ha amin kapaiddahan sim pagzikir waktu ini insyaallah tagnaan na to im pengajian daing ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Hud ayat hanggatus taghangpu tagupat parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal layl innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Di ayat ini tiangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala haipunnya labi-labi na in bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin patindukanan kanila in pagsambahayang amuin sambahayang purna serta amuin jukup wairoon kulang niya amunain waktu 5 pag iyanon amuin sambahayang laung ta pagtawagon sing kaibanan amuin kauhan tagupat kajam yaon mimikit habi jantung si mga bariman in buka malugi sin kalugian dakula hadlaw kana asababiyad to in sila amin pagtawagon long niya nagahangad sin waktu makauna pa sila maon palugal pag-ibadatan dahin haamuin ini waktu amuin biyayta sin Allah Ta'ala doon siya humadir hawakto sin katan sambahayang waktu 5. Nasa biyan biyayta diha ayat ini tindukan ini ulongnya in sambahayang tarafayn nahar wa zulafan minal layl. Pagi anun doon, panagnaan sin waktu, iban sin kahinapusan sin waktu. Asawabyan, sumud doon hanin sambahayang fajar, sambahayang zuhur, iban asar, wa zulafan minal layl, sambahayang maghrib iban sin Aisha sampai nakasud na roon haon yung pag-ianong qiyamul layl hamanga sila amin di mabaya mabugto in parsugpatan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala mahita sabab in salatul layl inyan doon hayan tuod in Allah subhanahu wa ta'ala sumuok paipon niya. Hati niya pagyanon doon sumuok amuin di niya lang ta sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin katan sin amal niya daing sin adlaw parum
inyaon katantan, kaya tatakinan si mga malaikat dia jagahan buat malaingkan labi impang jagasin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita in mga bariman matuyo si mga ini sebab biyata sin Allah ta'ala ramikyan diha ayat ini innal hasanat yudhibna sayiat. In kataan sa rayaw-rayaw piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno niya ning pag-ianon hasanat, amo ning pag-ianon as-salawatul khams. Amo na yung mga sambahayang 5 waktu. Wama alhaqa biha min at-tatawuat min akbaril hasanat. Iban na singkatan nakalamod doon, amo na yung sambahayang sunnat, labi awla na tuod in sambahayang sindum. Bang imano siya katan halok-halokan na in siya amoy in magbati long ta daran ia angkat in baran daing hakulangan amo hindi niya kapasaran in amin waktu yaon karena simpang halga niya sin daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban kakahinang piatarang sin pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nain ini katantan pag-ianon hasanat amo nain pagpatisuok sin ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga pagpatisuok nila sa laggo-laggo ini tutong basondeng na Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dahil di pa hadun niya pakpakon na sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan amuin kasaan kalaungan sin ipon nagmamatuyo himahangad sin waktu hasupaya ri siya malugi deng ha mga waktu rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag anon dunhan pakpakon ingkatan pardusahan amuin sibi-sibi dosa asibi biya sin hadis biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Insambahayang 5 waktu. Haantara sinabuk waktu yan pahambuk waktu. Hautan niya. Biya damikyan sin hautan sin Jumaat pa Jumaat. Hautan sin Ramadan. Mabot pa bulan Ramadan. Nagahali in ipon nagjajaga supaya siya makahinang dosa pa Allah Ta'ala. Tanda niya amoy in simusog patadya siya patuhan Rabbul Alamin simpagdikir niya. Nagahali sindi sila makahinang dosa pa Allah Ta'ala. Nahasabab yan. In sila amin hautan sin waktu. Bukun amin waktu mismo laong simbahasa. Amin tiyunay nila in ibadat. Sumagawa amin hautan niya labay ding hapag-ayad na supaya maka hinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan makakiparat sin dosa siwi-siwi biya diin narang yaon hilamod pa in ibadat amin tiyunay amo na in 5 waktu halawon sin kauhaan tagupat kajam iban wayroon dosa-rosa na hinang haantara hautan sin Jumaat sampai mabuting Jumaat. Iban doonhan daing haramadan sampai paramadan. Hati niya in ayad amoy in piupuspusing kaagi-agi. Halawon sinang katahon di makahinang dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Ramadan sampai hautan sin 2 Ramadan yan. Nagahali, nagjajaga hasupaya di nila makakitaan indukal sin Allah Ta'ala kanila haadlaw kana.
But biyita sin Allah Ta'ala, aro kaing ayat, in tajtanibu kabaira ma tunhawna anhu, nukaffir ankum sayiatikum, wa nudkhilkum mudkhalan karima. Na bang niyo diajagahan in ginhawabaran niyo, naghali kamo singkatan do sa rakula, sampay parok do sa asiwi, amoy ini jagahan niyo in udyot pamaranan niyo, asupaya ri makahinang sin di kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sibo da malago do sa iban manahot, laong sin Allah Ta'ala, nukaffira ankum sayiatikum, kiparaton na mo in mga karaungan kasaan niyo kata. Natin sing kiparaton, tabunan na sin Allah Ta'ala in mga yaon katan, di napalahilon dito haadlaw ka nakala. Pag-ubos doon, wanudkhilkum mudkhalan karima, mahuli pasuron na kamusin Allah Ta'ala, palauman sin sulga, amuyin nagdarasin sa lagbo-lagbo kahuhurmatan na ipon niya, doon hawak to yan. Mahita, sabab sin piya uuna sin ipon in paghali, amuin di makahinang dosa, di makasulang, paamuin kabayaan sin Allah Ta'ala, karena halom sing kawan tag upat kajam, nagririda kanyain Allah Ta'ala ri halawman sing gumi ini, sampai miabot, haot sin dua waktu sin tiap-tiap adlaw, bihan, amunain waktu 5, wayroon mahinang nakahinang dusa, sampai Jumaat, abutan sin Jumaat, sampai Ramadan, abutan sin Ramadan, malano, sawasa in udyot pamaranan, wayroon sato-sato na hinang niya, hati niya wala siya nakapag-anyaya sing ginhawabaran niya. Karena injiya jagahan niya, amuin daakan sin Allah Ta'ala, timindog sin sambahayang, amo na yung sambahayang, piyardo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwos lang niya, innal hasanat yudhibnat sayiat, ingkatan sin marayaw, piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, yan biyabayta patumtum, patumtum sin Allah Ta'ala hamin mga sila, makuyag, amin manuntum pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaon, bati in jantong nila, sibo daadlaw sambil dum, pagi anong doon, di pirungon ng mata, sahingga makasabot pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, biya si mga sasabot-sabutan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain, piya sampay niya pa umat niya katang. Damikian, bang siya makabati ding hakatugan, di pa siya makatindog, makauna na siya magsukur pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta mataod pa injijikiran niya, yaon pa siya hakulangan niya, nanganganal marayaw, iban namimikilan marayaw, ang pa siya magbangon karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, timindog sin uno pa imapatot nga hitunay, dahil nga mga raakan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala piyag marayaw kaniya. Nahasabab yan, in siya, amuyan in, mga manusia, pi, dahil nga mga pini sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damikian, in mga bariman dia aksin Allah Subhanahu wa Ta'ala, haayat, tiawaghangan in sila, mu'min pa Allah Ta'ala. Hati niya, mga sila ini, banganan na sin Allah Ta'ala mu'min, nari na sila makahinang dosa,
kaya nain sila halawm hidayat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yan pa sila sung akon himinang, makapikil, makatali, dumatong impatumtum sin Allah ta'ala kanila, magtuy-tuy, makalapal, astagfirullahal azim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bihan in mga kabtangan sin mga silayaw. Naunin, partawakan kanila sin Allah Ta'ala, ya kamu mga bariman, ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Dahil mga sifat si mga bariman, amunain, nangangako sila haamin tiyang hindo sin Allahu Ta'ala laway ring harila sin pamuhuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabangan niyo in ginhawawaran niyo sin pagsabar pa Allahu Ta'ala iban sambahayang dua ini gusira kula simbar iman amin yaon kanila tutughihin ang ing kasabar tong kajinis kasabar hadiakan sin Allah subhanahu wa ta'ala misan pariya dinin hunit insigpit sin waktu amin yaon sila halaw man yaon nagigipit sin waktu buat malengkan mapauna nila pa indaakan sin Allah ta'ala hikatunay nilain pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Amo aning pag-ianon kasabar ha pagtaat. Damikian pagsabar ha maksiat. Misan damiya dinin ibog nila sin katan. Kakitaan nila halawon sing gumiini kaibukan sin mata. Di tod sila umatikat sumud noon palaw yaon. Kana yaon mimikit habigi jantong nila in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amon ang pag-ianon magsabar doon ha maksiyatullahi hatta tatrukaha. Amin magsabar ha pagmaksiyat pa Allah Ta'ala sa hingga katinggalan nila. At tawa mapupo nila ang ginhawabaran nila. Doon hayan. At tawa kasandalan nila. In amin uno-uno na pakaradyaan sumud palom sin pangannal iwan aktal nila. At kala inyaon di kababayaan sin Allah Ta'ala makauna sila tumangkis daing hakatan. In hikatunya ala akdarillahil mu'lima pala tatasakhatuha. Amin kiyadar sin Allah Ta'ala way kawasasin manusia dunay ni karena iniraing ha mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitaon bang biadinin hugot sin pamaugbog sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha pag-agama amunin agama sin Allah ta'ala amunin tiyawag kita sin Tuhan Rabbul Alamin maun pakasalamatan salamat in nag-iibadat pa Tuhan salamat in tumutunay sin katantiang daakan sin Allah ta'ala salamat in mga sila amo in timatangkis dahil hapagmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan in uno-uno na kaiibukan halaw man sing gumiini. Di tuod sila umatikat sumud mo na yan. Karna inyan katantan in makahinang doonhan. Pala sabila li gayri sabir. Na wayroon tuod mahasil. Matayma si mga silari makasabar doon hato parkala na sabot yan. Hasabab yan to subay hadya ito na impagsabar dahin hawak to pawakto. Namaon kita pa amuin laong ta ini biyay ta doon dahin ha mga ini kapaidahan simpagsabar. Biyata doon na ini, inna a'zama dhikri la ilaha illallah. Wahuwa miftahul jannah. In sa lago-lago kapaidahan simpag dikir,
makaliw ring hakatan amo na in kalima la ilaha illallah. Amun imian kau wayroon pagtag-ipunan ko matan-matan buat malengkan tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala way hikarwan niya. May ta siya sa lago-lago. Mahal nga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena inipon amoy injimanji pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to siya. Simud na palawman simpag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tayo maunsin Allah ta'ala mag-ibadat harap kaniya. Amin jumanji matan parjanjian harap kaniya. Amin bakas laung tasabutun ta. Pagbak sin Allah ta'ala iwan singkatan. Pia panjari niya. Iya subo niya. Alastu bi rabbikum. Ay ikaw bukon ka ako intuhan niyo. Insambag na to katantan. Sampay paway palimalahil pabihayaon. Maripalaw man sing gumiini. Lamod sila. Katan. Inagi na to. Wayron tod. Mapatot sumbahon. Buat malaingkan tunggal isa-isa muraya Allah. Na ini amo nain pagsabuton ta, piangakuhan simbigi jantung ta, salta ini laung ta, amoy pianggausan sindila, bihan amoy hitunay, doon hilapal, kabayaan sin Allahu ta'ala dungo kunday nga ipon niya. Damikian doon hayan amin agaran sinudjot pamaranan hitunay ingkatan hiwal piang hindu sindaak sin Allahu ta'ala karena ibadat patungan Rabbul Alamin ingkatan hinang deng kaniya deng hakabtangan sing kita sampai palawm simbigi jantung ta sampai singkingnut kahiwal ta inikatan subay ta singuran in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na simingud hinang bukon deng ha Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan nakagwa sila ring haagama Islam. Karena imahinang Muslim hangan sin Allah ta'ala amo rin tagaakal. Bihan, muna kuno ko maakil balig. Subay kau, akil balig. Subay kau tagaakal na, iban sangput na pangumulan mo. Haamuin tiugila sinsara. Salta yaon na inakal, amin maingat na kau tumayma mangi iban marayaw. Maingat na kau lumilay mangi iban marayaw. Maingat na kau sin piyag marayaw sin Allah ta'ala. Maingat na kau tumangkis deng hapyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan pag-iyanon doon. Hasababyad to, amo na yan pag-iyanon mahinang siya miftahul jannah. Kunsi sin sulga. Amo na sa pag-iyanon akidah, mga kataw tayo manghuran. Batin pagyanon akida min parjanjian mo patuhan ubos magkabtangan ubos jantung jumanji pa Allah subhanahu wa ta'ala sinwayrong pagtag-ipunan niya dugaing buat malengkan Allah subhanahu wa ta'ala tunggal isa-isa niya pag ubos pangakuhan sindila doon hayan amoy janji sin bigi jantung pag ubos pag-anggaw taan hinangon sin udyot pamaranan na hangkan na la ilaha illallah amo na nakatayng babaw ring hakataan pagzikir patuhan Rabbul Alamin. Way na makaliw dahil kaniya. Bihan.
Nasarta amo yaon inkunsi sinsulga narangkaw miuklas deng hayaon amoy in miagad kaw simpang hindo sin siyo-siyo sadya bukon deng hapang hindo sin daak sin Allahu Ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam tantuhan natuan inkunsi mo yan di makaukab sin sulga amin sulga deng Allahu Ta'ala bihan narang bihad to amin magad kaw kan siyo amin biya agad lusay bangaon nagbayta bihay ni magtuy kaw magkagad magtuy kaw magad magtuy kaw simingod mapatot da singuran mga katotay manghuran pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab imatan amoy nagjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy in matan yaon kaniya in pagjaga di siya mabaya muklas dahing hapag iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala kapaidahan sa lagbo-lagbo na isabi ni inna dzakira yurithul abda al-murakabata hatta yadkhulahu fi babil ihsan faya'budullaha ka'annahu yarah kapaidahan dakula ha mga sila amin murul ha panghindo ini biyay ta doon hay ni magjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala kawarisan sin ipon sin Allah ta'ala in pagjaga niya sing ginawabaran niya sampai pasuron siya sin Allah ta'ala palauman sin inidaing halawang sin pag-ianon ihsan in ihsan pag-ianon in amunain pag-ianon an ya'budallah ka'annahu yarah ya'budullaha ka'annahu yarah bang siya magtag-ipon pa Allah Ta'ala riyan niya sing kikitain Allah Ta'ala fa in lam takun tara fa innahu yarak na bang di mo in Allah Ta'ala kakitaan ang painyan, wayroon dapat di na to kakitanin Allah Ta'ala rihalaw man sing gumini. Nahasabab yato, in mga sila bariman, mahugot sila roon haamuin, ini, in sila diajagahan, kikita sila sin Allah Ta'ala, hasabab yato rin sila makahinang dosa. Pasal, yaon mimikit halawon sindagal nila, bang nila in Allah Ta'ala rin kakitaan, in sila in kikita. Damikian magjijikir pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kapaidahan dakula yurasul inaba wa hiya ruju' ila Allah ta'ala faman raja'a ila Allah bidzikri apadahu dhalika ruju' al-qalb bunal tuod lang niya magjijikir pa Allah ta'ala kawarisan niya yung pagpatisuok patuhan Rabbul Alamin na inyan lang niya biya siya sin nagbalik patuhan Rabbul Alamin bang siya nagzikir hati niya bang siya makasabot sin pagzikir biya sin la ilaha illallah biya siya sin nagbalik na po Allah subhanahu wa ta'ala in asal-asal sung na siya manaykod ding ha ini sa lago-lago karayawan nakabalik siya maun paamuin sa rayaw-rayaw amal nalong niya paman raja ilallah bidzikri isiusin nakabalik patuhan serta nagzikir siya in kapaidahan makawa niya laong niya in bunga niya roonhan nakabalik imbigi jantung niya pa Allah subhanahu wa ta'ala karena in jantung sing kita amuad tuin ini tumaytay ring hakatan karayawan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Sarta in pagzikir inna dzikra mizanul qurb min Allahi wal bu'di anhu kama fil athar ala qadri dzikrihi
yaqrabu min rabbih wa ala qadri ghaflatihi yub'idu anhu. Impagjikir pa Allah subhanahu wa ta'ala timbangan sin makasuokin ipon patuhan Rabbul Alamin iwan makalayo. Kuno siya makasuok biya doon haon na bangin waktu niya pagjikir patuhan amuaunin hiya haatay niya ring hawakto pa wakto in siya halawm likos sin pangjaga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'iyatullah yaon kaniya. Yaon siya halawman sin likosan sin ma'iyatullah. Nabang sa upama initimbangan iyagaw niya amo na in kaligap na makalayo na siya daing hatuhan Rabbul Alamin. Bihan mga katawtay manguran in pagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala yuftahu baban aziman minal ma'rifah wa kullama kasurat zikru kasuratil ma'rifah. In pagzikir lang niya pa Allah ta'ala kapaid dahan dakula ukabun kaniya sin Allah ta'ala in lawang sa lagu-lagu harap pa amin pangingat panghati bihan yan sin pag-agama. Na tiap-tiap tumaod in pagdikir niya, tumaod in kaingatan niya, tumaod in kapahaman niya bihan dahing mga pag-ayad sin agama doon kaniya. Asa biyad turi na siya makahinang dosa karena yaonin hidayat sin Allah ta'ala timutunggo kaniya sababin siya daran simusugpat pa Allah subhanahu wa ta'ala isiu-siuin manumtum kako tiutumtum ko siya isiu-siuin sumabot kako doon na lauman sin mga siya iwan sin mga kaimanan niya na tumtumun ko siya sarta sabuton ko siya doon ha mga sila labireng kanila amin mga manusia maanan niya mga malaikat dito hatasin langit. Amo yan mga katawtay manghuran agama Islam. Damikian inna kasratahu sababun fi ziyadati kama qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Bakas na to na nasabutin yan sin pangadyan tanakaw na yan to. Biyay ta doon ini tiap-tiap tumaod in pagzikir mo in sabab niya tumaod da isab in ini mahasil mo karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala sabab may ta biyay ta sin Allah ta'ala ronay niya suratul Baqarah ayat hanggatus kay mantag 2 fadhkuruni adhkurkum sabutan niyo ako na asupaya sabutun tara isab kamu na ini mamarahin na sa ini kalaguan iban mamarahin na kawangsahan dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ipon niya mga katawtay manghuran haagama Islam. Naamo yan in dahing mga pangadyan tahabiyaon insyaallah ta'ala bat biya masi-masipain pag-ubuta ini biya mga makakuan limakod-lakod na sabihin liog sin tay manghud niyo ini biya mga aon na magsag nga teon di na akon maka ini bisara mabudtol sabab sin amoy sakit niya sabab yan na manghumbay na ako kanyo hawak to ni insyaallah danapan na to dakuman hawak to rukaing insyaallah
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.